Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel yakho ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu basamangele abathandi bomculo kaMaskandi laphana weingane zakwethu ngamaposti kaKhuzane. uKhuzane ubhale kanjena enkundleni yokuxhumana uthe Ntsumpa usungaze ufuna ukungibulala ngenxa nje yengoma nje mfowethu, ungaze uphoxe umqhele nethawula kanti le album injani. Abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ke laphana weingane zakwethu bakhuluma okuhlukile ke laphana weingane zakwethu ukuthi uDlubheka uzingela uKhuzane. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphaula uma usuke wayibona indaba efana nalezi ukuthi ziqiniso noma zamanga. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe Sengitho